South Africa phansi ngamaphoyisa athatha ibribe banokufika phansi ngominister bazivikela abantu lokufika phansi ngopresident wabalale abantu sekunje bese kuthiwa ngimese umsebenzi usukhulile izwe likhulu asikwazi ukuhlala sendawonye futhi uJacinta unkosikazi womuntu abantu abangakulindeli ukuthi mina ngihlale ngiseduze kwakhe akufanele ngesizulu angikwazi ukwenza lokho sasi press briefing izobila eGugudlamini Park ekuseni kusasa kamini kusukela ngabo 1 to 3 o'clock kusasa izobe imayelana nokubuka emuva uhambe sesilambile ufika kwi-deadline ngoba niyazi ukuthi i-deadline yanqunywa yimina sizobe sesiyasho-ke ukuthi kusuka la kuyiwaphi phambili imatch asinayo imatch no asinayo it's a press briefing izobe seGugudlamini Park yeah sondela ukhali impela Bengicela ukukhuluma nawe. Ngesimo esihlangabezana ngithi mzulu ukuthi kuthiweni kuthiwa kusukela manje njalo ngolwesine kuzomashwa yibani khona emamashini yayikhona imatch yayisuke khona siyalapha eCity Hall khona lapho sahambisa uhlu lwezikhalazo umuntu owaphuma owafika ezothatha imemorandum umuntu weqhamuka ofisini la Premier okuntuli sayihambisa izikhalazo khona ngosuku lokuqala ngomhla ka-24 March ngonyaka odlule 2025 amamasha sebemaningi kakhulu sohambisa izikhalazo ngento esimple wonke umuntu ayibonayo ingakho kungangiphathi kabi kakhulu maningafuni ukulalela lo meya ngoba ayikho into entsha kade zoyisho kuphela abaholi bethu bakahulumeni basibona njengayilima ukuthi umuntu mesesayina imemorandum kuyobe sekuphelile kanjalo ngoba ngosuku lokuqala senza imarch benza into efanayo sabaningi memorandum bafika beyisayina kodwa izinto esasishilo ezinye zazo sasikhale ngama-drugs adayise point namanje sadayisa izinto esasikhale ngazo sasikhale ngamabhilidi athathwa abantu abokufika namanje sathathwa amabhilidi izinto esasikhale ngazo abantu bokufika abavula izitolo emalokishini okungavumelekile nanokuthi babe la eSouth Africa ingakho ukuthi yinike into entsha into azoyenza ngoba usuphelile unyaka nezinyanga angenziwanga lutho siyaqonda ukuthi abantu badiniwe futhi ayikho enye indlela kodwa sifisa ukuthi nje sibonge ukuthi uhulumeni ubeyitshela ukuthi namhlanje kuzoliwa namhlanje kuzotatshwa namhlanje kukhona abantu base South Africa bazodutshula sifisa ukunibonga ukuthi nibe discipline yonke into nalalela umthetho kodwa asazi ngelinye ilanga ukuthi nodinwa kube njani ngoba senibekezele kakhulu ukuthi uhulumeni engafuni ukunilalela sifisa nje ukubonga ukuthi konke kuhambe kahle useshilo kuMangobese ukuthi njalo ngolesine umuntu akafasi itheko lakhe siyabonga ahlala ungene lapha kulensizwe niyaphila bafowethu siyaphila Dokotela ngiyaphila kodwa sibonile nisuka phansi lapha na April yafethu niqhubeka nizala ngaphakathi nikwi-martial match mhlawumbe nje angibuze nje dokotela inhloso nenqando osukela namhlanje abantu bofika bahambe baba ngizokuthiwa ngazi ukuthi kuthiwa akhona fanele basale khona fanele bahlale ibaphe fanele bahambe mase bebuya belungisa amaphepha ngoba kubantu abaningi abanamaphepha abawafrota bekhumana no-Home Affairs mhlawumbe ingalungisa kanjani baba mobuka lento eseHome Affairs ngoba moyibuka ngazi ukuthi into esakude ukuthi ilungiseke i-SIU njengoba ibhisi khona nama-Hawks
abangene kakhulu abantu abaxakalayo ukuthi ba-implicated ebugebengini baxoshwe qashe abantu aba-right. Sibonile dokotela ungena ngaphakathi ey'tolo uvala amasaluni siyezwa abantu bakhuluma kahle besihamba nje la sizwa abantu besho ukuthi kuyimanje imisebenzi iphumile yini eyakususa ukuthi uze uhambe uyovala amasaluni? No, sikhathazekile phela siyi-South Africa siyama-citizens e-South Africa ngaso sonke lesi simo esikhona, so sikhathazekile kufanele sisukume thina amadoda lelizwe njengoba uphakela umthakathi nje kwamemeza ikhwela ukuthi bafowethu noJacinta sathi thina hhayi asiqhubekeni bafowethu support ileyo nto ebalulekile. Okubaluleke kakhulu ukuthi thina funa sihlangane siyabantu base-South Africa. Naw i-South Africa babanako abantu bezwe lakini yini ongayisho kubona ngoba sibonile Vakashile la asebehlala 5 years or 10 years. Yini indaba umthetho wethu ulosi ukube umthetho usebenza ngaba yenzeki leyo nto. Kwamanye amazwe wahlala 2 days ukhokha fine yokuthi uhlale 2 days. La uhlala utararata nje kwamakhanza abantu bazenzela ngoba into yenzekileke bafowethu iqembu kade liphethe umbuso belibdedengu. So ke ngomhla ka4 November nezinto right eshiwo Jacinta yokuthi ngikhethe iqembu ekwenza kwenza ushintsho la eSouth Africa yonke. Esibili into engadala ukuthi umuntu afike la ukuthi umbaleki usuke ezweni lakhe futhi uhlaliswa ekambweni akahlali noma kanjani bese kuthi omunye kodwa umthetho waSouth Africa uthi kufanele ube nemali engango-5 million. Manje bonke abantu abaney'paza abano-5 million bebathathaphi. So akosihambeleke abafowethu nodadewethu abanamandla ukuthi baqhubeke basebenzele emsebenzini. So siyayiseka kakhulu i-March and March sithi phambili le-March and March ayenza umsebenzi omuhle njengomuntu wesizwe sizoba emva kwabo siyiseka kakhulu ngawo wonke amandla esinawo nangayonke into esinayo ukuthi iqhubekele phambili.
Madlele